ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Hadin ke jingmi ke jing thang kali hamau long hat parking lot namar ke jing khain sting baklem da buram lang shu jing try dukan ki bidan hamau long hat kabla ja ka apun rotru kuram phang USP traffic ula khot ke jing lang ye ke Shillong Municipal Board but ke Khasi Hills Bazaar Bus Association benya pin bet halor ke te ke jing e kede ke jing khot USP ke min da sngi kan rotru ulu ber benya pin bet halor ke jing e baki Draibar bus ki kindu jing e namar baki Trok pen hap mar kimmi satya ha ka por bla pin bet bakin mi kumbala pin bet de ke Shillong Municipal Board kumanju kedau ka office Shillong Municipal Board hakalai photri ubanai kala lingkat kala pinmi ye guru kompanyat kali themmai hamau long hat parking lot ha ka bala batha ye borok ki Trok baki deben mi no ha ka por khandai be jimin step hadim kla de pen hap mar ha ka ni ke jingle banye kendo USP traffic na kalyang ka office jang Shillong Municipal Board lalet ben mi khamat de ki licensing officer baki noyalam ka Khasi Hills Bazaar Bus Association Ini ka jingwan tinggi mentasi kedai ba u nakalian ju SP u hot jani ko ju upor hot lang municipal ru man pensyai halor ka tu ka timing ke bangi ni yo nang municipal ba strok borok kila ada mi pok kendai beje but kala don ka jing simkya nakalian ju SP ni songu ru u nama ula simkya ke ni ke pentah ke jungi but ula pen airu ka jing kular ba nakalian ka office ke jungu bagi personal jungu ken lek ka balak ban pensuk ya kena ka lek kawan ayo hamtam ba ki bos kum bagi kenduk jing e berus kata kin kenduk syu jing e kata kan de jing tre jong ka nakalian jong traffic bagi salek ke berangkam harkat ke jing dot lang jong ka office municipal le sim kena karan ka sini ban ya lek ban pensuk ya kata ka jing don kam jong ki bos borok parking ka jing aju jong SP hi ka long ba ya nakalian jong ni lada ka jakayeng jong ka bos ka jungbun pula jong ka bos su lada ka penghapnya ya ka jakayeng ta ka mon ngin haban kontrol mengi ka bos pen penduna ki bos kan rei kumbakalong mata hi te ki bos jongi mata ki biang be spak hi ka jakayeng bala mang da ka municipal ya kintam hiru en rei deling ba ki jingdon jugwe kali red kini kita hi ba penghapnya apa ki bos ni tu en rei nak kaleng jong su ajumut wong belada kala penghapnya pelai ka bos su ila ka bala penduna en rei kumsimdan hi kata ndai su ahi ka assurance bala jam kata ru ngenya ila ka bala hi banle nak kaleng municipal ru kadiga ege bos tanat hi kila ai ka juga ka bos tanat ka pa kila ya trek banyak trek rengkat ba traffic kunjur bat ni ba ya kita kitrok ki bawan onload ki bawan penhap tiarang tu kimnya lek ka bala bakin lek ban pha no iki hapok kendai beje bat lada ja bikin dap kendai beje bat ru hadim jo kalai beje gitu kitrok onload pa kila ban biang kila ban onload biang tiar ki jongki lada kimla pendap hapok kendai beje henre hapok kendai beje te nak municipal kila ai ki jing ha baki dei ban ni shwa no kendai beje shwa bagi bas kenwan lada kadang don kum kene ke jinge tengi man sehi ngi sim hi de ke ba gelenti de ya kene karang tharangin hab ni banyak song yang kum ka passion pan ibon ki member sang ni ngin hab song committee ha perhat yang keno gelenti ke hab ban sim nang bakal norak cong sok sang jong rak ke jumut lang jong baro nomor baro ya kamai cekpok hi nak ke caka de henry banyak sidang tengi nomlek ni nomla hiru bagi kuat hiru bakal nang kutai je henry kuat hi ke pan ni nak kene bolong ke bah henry lar kadang jah sia jah ba tengi man sehi ngin hab sim pada ku senjang